Este jueves, día 14 de junio, hemos convocado una movilización en Baracaldo para denunciar el montaje policial del caso de los jóvenes de Altsasu. Y además para mostrar nuestra solidaridad a los familiares y a los jóvenes. La movilización comenzará en la Plaza Bidionera a las 7:30 de la tarde y será a nivel de Ezkerraldea. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a toda la población de Santurtzi, Portugalete, Sestao y Barakaldo a que salga a la calle. Barakaldon egingo dugun eskualdeko manifestazio hau kokatzen dugu Ernaik Euskal Herri mailan antolatu dituen mobilizazio guztien baitan. Mobilizazio hauetan Espainiar fasismoarekin hausteko aldarria egingo dugu. Beste alde batetik Altsasuko gazten berehalako askatasuna aldarrikatuko dugu. Uste dugulako hau ez dela kasualitatea, sententzia hau aspalditik zegoela idatzita, eta Espainiar fasismoaren, Espainiar estatuaren logika politiko orokorraren baitan kokatzen dela ateratako epaia. Argi eta garbi esan genuen sententzia hau atera zenean, ez genuela absoluzioa zen sententziarik onartuko, beraz Espainiar estatuaren proiektu inposatzaile eta autoritario guzti honen aurrean euskal gazteriari eta orokorrean euskal jendarteari kalera ateratzeko deia egiten diogu. Junto a la movilización que hemos convocado en Ezkerraldea, también queremos hacer un llamamiento a que la gente acuda a Iruña este sábado día 16 a la manifestación que saldrá del Sadar a las 5 de la tarde. Desde Ezkerraldea, en los 4 pueblos, se han organizado autobuses para acudir a esa manifestación y apoyar a los jóvenes de Altsasu. Horregaitik, muntaia polizial, judizial eta politiko honen aurrean gure babesa eta elkartasuna helarazi nahi diegu Altsasuko gazte guztiei eta baita bere senidei. Eta azkenik berriro ere deia luzatu nahi diogu ezkerraldeko gazteriari mobilizazioetan parte hartzera eta denon artean kaleak hartuz Altsasuko gazteak aske izan arte borrokan jarraitzera.